I veliki pozdrav, dragi gledalci. Danas, kao što smo planirali, snimamo predstavljanje jednog finog, skromnog poklona koji sam dobio od ambasade Nemačke. Znači, kako bi rekli vi, evo ga ovo pismo, evo ga i markica, vidite, ova Srbija, znači Nemac lepi srpsku marku. Ja najviše volim ovu markicu gde su predstavljene, znači, sve prirodne lepote ove naše države. Znači, može ko šta hoće da priča, imam gledalci iz svih krajeva sveta, možda različiti krajevi, znači iz Bosne, iz Hrvatske, ali ja jednostavno volim svoju državu i to je to, znači, kao i svako, ja mislim, što voli. Ovo pismo je meni stiglo, znači, bavio sam se, znači, literarnim radom i sva ova pisma, nagrade, sve je to stiglo na osnovu mog rada, znači, nije stiglo na lepe oči, što bi se reklo. Sad nekog bi obradovalo sigurno Ferrari da dobije ili Porsche, ali mene obraduje jedno pismo, odgovor i na primjer šta sam dobio uz to pismo, dobio sam, vidite, ovaj kao privezak za ključeve i srpska i nemačka zastava, vidite, i možemo ga staviti, odlično, znači ja ne moram ključeve da nosim, znači nema veze, nisam ga postavio kako treba, ali dobro, otprilike znate o čemu se radi. Sada, evo vidite, ovo pismo, sad ću da vam ga pročitam, redno bi bilo. Znači, ambasada Nemačke se nalazi na adresi neznanog junaka 1A 11040 Beograd. Ako vam trebaju neke informacije, ako vam treba posao, napišite pismo, pa možda vas i oni uvaže. Nekako ja se, znači nije da se ubacujem, ja se trudim, pratim te konkurse jednostavno i oni to cene, znači u inostranstvu se ceni pošten rad. Ako ne ovde, onda u inostranstvu da. Sada piše Beograd 23.2.2017. godine. Dragi Luka, ambasada Savezne Republike Nemačke se srdačno zahvaljuje na divnoj pesmi koju si nam poslao. U znak zahvalnosti ti šaljem ovaj mali poklon, srdačan pozdrav, Odeljenje za kulturu po nalogu. Znači, vidite, oni su se potrudili, odgovorili, a jednostavno pisanje pisama ambasadama može vama i da oteža život, a da vam ulepša. Vi ako psujete ambasadu, ako pišete nešto loše za Nemačku, ako pogrdno pišete nešto, znači vi ne treba ni da se dodvoravate, da pišete sve najbolje sad za tu državu, ne treba ni to, ali ne treba ni da psujete tu državu, da pričate neke pogrdne nazive, da spominjete, na primjer sad pišeš ti na ambasadi Nemačkoj i spominješ Hitlera. I, na primjer, ti si pokazao tu pravo lice, da si ti neki tamo, znači, neradnik, da se zalažeš za nešto što nije jednostavno za sav normalan svet. Znači, ja ako idem u Nemačku, idem da zaradim novac, da radim, a ne što imam veliku ljubav prema toj državi. Znači, idem kako bi lepše živo. Sada vi trebate da budete rečiti, da sastavite pismo i da pokažete jednostavno svoje kvalitete kroz to pismo i da dobijete posao, na primjer. I tako možete da dobijete i nagradu za pesmu, a možete da dobijete i posao, na primjer, u Lidlu da radite ili bilo gde. Evo onaj Juka, pogledajte njegove klipove, on isto tako je pisao dečko, trudio se, pratio te konkurse i dobio je posao u Lidlu u Nemačkoj, na Jusuf Kvakić, što mi je pismo pročitao. Mogu i link da vam postavim njegovog kanala, a ja mislim da će sljedeći klip da bude reklama YouTube kanala i mislim da će biti zanimljivo, a pravit ćemo neke prezentacije tih nagrada, ima ih dosta i to je bilo to, dragi gledalci, vidimo se u sljedećem klipu. Like, sub, share.